di pelaksanaan sholat Id saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo itu mati boy. Tokoh emotia itu matalia ini Adha. Boleh lo nepilanya lo itu tahu lo wilayah lo mai. Wa utalia emotia caranya lo tihulah. Wa usalli sunnatul Idul Adha kata ini mahmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Bahwa tihulah matakadulu pohon itu. Bahwa matakadulu itu nomor kabiran. Allah takabur sambil mula api beliau hebal takabur tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau itu yang betul takabur api itu wanti imamu malu Fatihah itu malu imam malu Fatihah wanti imamu malu manggil ayati itu malu Fatihah wanti imamu malu ruku sujud lagi tidak itu malu malu lagi imamu kumpul malu pilih Allah dia tapi pula Allah mata kabel bolimo bau tahu tak kabel bolimo hebal tanpa tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Telepon belum takabur bolimo wanti imamu mahu Fatihah itu mahu lagi imam mahu Fatihah wanti imamu mahu lagi ayati itu mahu Fatihah wanti imamu mahu ruku sujud mahu tahiyatu itu mahu berbuat imamu mudah-mudahan tabiat terima Allah subhanahu wa ta'ala. Min yamil Idul Adha rahimakumullah. Yaman bisaidil hatib ala mimbar yahutub min yamil Idul Adha rahimakumullah. Yaman bisaidil hatib ala mimbar
yakhutub min yaumil Idul Adha rahimakumullah rahimakumullah rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ila yaumiddin. Warhamna ma'am rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهجر من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلى كلمتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.